Prilikom uređenja kupatilskih prostora možete pokazati svu svoju originalnost i kreativnost. Danas govorimo o heksagonalnim pločicama koje vam mogu pomoći u tome. Pločice veoma lako mogu postati ukrasni element prostora. Njihov izgled može upotpuniti i u potpunosti izmijeniti određene prostorije u vašem domu, bilo da je u pitanju kupatilo, kuhinja ili neka druga vrsta prostorije. Još ukoliko se odlučite za odabir keramičkih pločica čiji je oblik drugačije forme, ne standardnih pravogalnih ili kvadratnih oblika, nego primjera radi kao što su heksagonalne pločice, na taj način ćete vaš interijer učiniti specifičnim i kao sami taj prostor na neki način ćete dodatno naglasiti. Bezvremenski i, da kažem, šik oblik koji je često prisutan ne samo u modernom, već i u rustičnom stilu uređenja interijera, sve češće u upotrebi koriste se pločice heksagonalnog oblika, koje se još i popularno zovu pločice oblika pčelinje saće. Sve više proizvođača na tržištu, pogotovo u posljednjih par godina, u svom asortimanu uvodi ovu vrstu keramičkih pločica. Shodno tome kakva je boja, nijansa, oblik i veličina, te pločice se primjenjuju u različitim vrstama interijera. Danas u našem salonu Cer Style govorit ćemo o kolekciji pločica heksagonalnog oblika koju proizvodi naš saradnik Dune fabrika iz Španije. Kolekcija Exa sadrži nekoliko nijansi heksagonalnih pločica koje se kreću od bijelih do sivih tonova. Ukoliko se ova pločica implementira u nekim, primjera radi, modernim interijerima, tada će se koristiti nijanse bijele i eventualno cementno-sive boje, dok opet za neke ljubitelje rustičnih, odnosno interijera nježnih pastelnih boja, mogu se koristiti pločice iz kolekcije Exa u bež tonovima. Interesantno je da je ova keramička pločica ima više završnih obrada. Odnosno, postoji nekoliko različitih tih formi koje mogu se pronaći unutar same kolekcije. Te forme mogu da se biraju pojedinačno, mogu se birati isto tako i u sklopu, da kažem, u nekom miksu tih boja, ovisno o tome šta želite i na koji način da naglasite. Da li će biti keramička pločica, primjera radi, neki akcenat u prostoru, ili će to biti samo svedena obloga koja služi jednostavno za popločanje zidova, bilo kupatila, kuhinje ili neke druge prostorije u vašem interijeru. Keramička pločica kolekcije Exa izrađuje se od bijele paste. Ovo je isključivo zidna keramička pločica koja je laserski rezana, postavlja se na fugu, minimalna fuga na kojoj se postavlja 1 mm, preporučena je 1,5 mm. Što se tiče same, da kažem, sistema održavanja, s obzirom da je njena završna obrada polupolirana, to je opet, da kažem, jedna velika prednost kod ove kolekcije, odnosno kod ove pločice, zato što se može primjenjivati, primjera radi, u kuhinskom prostoru između elemenata ili u kupatilu, naglašavanje posebno nekog detalja u kabini ili iza lavaboa, jer pločica je izuzetno, zbog svoje same završne obrade, jednostavna za održavanje. Trenutno na lageru imamo samo jednu od mnogobrojnih kolekcija koju ova Exa kolekcija ima u ponudi. U našoj varijanti keramička pločica ima podijeljenu površinu, odnosno jedan segment je naglašen reljefom, dok je drugi potpuno ravan. Kao što sam ranije pomenula, postoje još dvije nijanse, odnosno varijante tekstura koje ova kolekcija nudi. Jedna tekstura je potpuno uglačana, druga tekstura je kompletna površina kod tih keramičkih pločica je potpuno u reljefu. Ove varijante mogu da se primjenjuju pojedinačno, a mogu da se primjenjuju kombinovano. Interesantno je pomenuti da pločica ima jednake ivice, tako da se u principu smjer polaganja keramičke pločice može postavljati u bilo kojoj varijanti, u bilo kojem smjeru, da se prave neke veće slike slaganjem ovih heksagona, ili potpuno pojedinačno, nezavisno jedne od druge, jer i u jednoj i u drugoj varijanti dobit će se ono što upravo sama tekstura ove pločice u stvari iziskuje, neka vrsta igre u prostoru, odnosno nekog detalja, naglašavanja samog ambijenta, bilo da je u pitanju kupatilo, trpezarija ili kuhinja.